بردفکا شارداریان کانتون جزیره یا باکرو روشتات سوریه بریوان عمر دازانین گود شارداریان ده جن بونا خودی بریار و آسنگین جواکی در باز دکن گود بریار هری گرنگ جوگرتن اجنان ده همو شارداریان ده یا li çarçoveya tevgera civakiya têkoşîna dijî tundiya li ser jinan de, jinên ku di şaredariyan de dixebitin wekî mînaka zindiya şikandina astengiyên civakî tên dîtin. Berdevka şaredariyên kantona Cizîrê Bêrîvan Umer behsa têkoşîna jinan a li hemberî tundiyê kir û li ser hebûn û xwenîşandana jinan a di cihê biryarê de axivî. نها گو ام بنرخینن چقاسی باندور کر گوهرتنا روشا جن و هبونا وی جه بریاره ده راستی ام دبینن گو بریاره هری گرنگ بو گو ایرو جن ده همو شارداریه ده جه خو بگرن. Bêrîvan Umer got rola ku ew dixwazin di şaredariyan de bilîzin û cudahiya di navbera jin û mêr de bişkînin û derbas bikin, yek jî ew e ku bi hemû rêxistinên jinan re weke beş cihê xwe tê de bigirin. وکی سازی ام بیشن شارداری ام رولا گو ام تخوازن تید بلیزن ام یعنی فروقات نابرا جنو مرد بشکینن در باس بکن یک جیش خوا برخصن جن حمواره ام وک بشکی جی دگرن اگر دمله هشمندیه و پرورده ده به هم ده هندره سازیه ده هم نابا جفاکیه ده. Bêrîvan Umer balkişan ser cudahiya di navbera pêşveçûnê jinan di navbera sala 2012 heta sala 2025 de. ام دکارم بیشن گوهرتنه کی چاندی چه بو دی کسین گوته ور لی نپرس شخص هفسروک جنی یا میره کی هفسروک کی خودی بریاره کی دکاره کار بمشینه. Bêrîvan Umer dazanîn ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê her roj bi têkoşîn derbas dibe û hadawî li axaftina xwe anî. دوزام وک جنیه که جبروی جی تجربه گل با پروژات سوریه چه بود چقدر سیستمی که خسری جنا کاری بو خودت به پاریزه گره کی میناک بش بو همون جنان گو بکار بن دوی دوزیده ام به هفر بسر بکن.